twongeye kubashimira kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tugarutse kugira ngo tuganire namwe ku makuru cyane cyane twibanda ku yo mu karere duteranya akana kariya kugira ngo turebe icyo twasigarana mu bigendanye cyane cyane n'umutekano wo mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburasirazuba bwayo bukomeje kuba isibaniro ry'imirwano aho imitwe yitwaje intwaro yishyize hamwe ubwo ndavuga twirwaneho ndetse na M23 bagize uruhare mu mirwano ikomeye cyane mu byumweru bike bishize byasize bigaruriye ibice bifite icyo bisobanuye nka point zero Minembwe twavuga yuko ubu ngubu biri mu matware agenzurwa na twirwaneho kikaba igihombo gikomeye cyane kuri coalition ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifashwa n'abarundi ifashwa n'abamercenaires turi buze kwigarukaho tukanitsaho cyane muri iki kiganiro. Ariko nanone ibingibi byose birahabana n'imvugo z'umukuru w'igihugu ubwo yishongoraga ku bantu nyuma yaho ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Les Léopards bari bamaze kunganya n'ikipe ya Cristiano Ronaldo. Uribuka amagambo yavuzwe yose avuga ko uretse n'ibyo bari gukora mu kibuga ndetse no kuri tele bagiye kwisubiza imijyi nka Bukavu, bagiye kwisubiza imijyi nka Goma, ariko aho kugira ngo wisubize Bukavu wisubize Goma uri gutakaza ibice bigiye bitandukanye. Tshisekedi ahagaze hehe mu kugaragaza ko ibyo avuga bijya mu ngiro cyangwa se birushaho kudogera? Nibyo tujye kugarukaho turebe implication z'u Burundi, turebe implication z'abacancuro biri kugaragara neza ko bagaragaye bava mu bice bimwe berekeza Baraka za Karemi, bagaragaye ngo ku bwinshi busa naho budasanzwe. Niki kiri gutegurirwa mu majyepfo ya Kivu? Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umusaza Clement. Uraho neza Clement? Uraho neza Shane? Yego. Bivuga ari ndayisenga na ndayisenga. Yego. Hanyuma rero. Yego. Ubu ngubu nahoze numva abantu bari kuvuga bati gahunda kujya mu biro cyangwa se kujya mu kazi uticongesheje ni ikosa. Ngo ufatiye muri iryo kosa. No kujya muri salo se. Nyuma yuko abantu bagomba kujya mu bukwe ntibarye ntibanywe. Baya bintu birababaje. Bizasaba ubugororangingo cyane ko wenda niba ari urwego rwabishyizeho. Ariko se ko nabonye bikura, niba muri Rulindo nabibonyeyo nkabibona mu Ruhango, urumva bitari kugenda bikura. Bizakura buriya byanga bikunda, ntabwo ababa babikoze baba babyitumye. Ariko nanone umuntu bababwiye ati ibi bintu bihari ibyemezo ureba. Ariko niyumviye umukuru w'igihugu ari kuvuga ati kuza n'ibyatekewe muri hoteli hari igihe bijye bitera abantu. Nibyo umuntu yibaza rero. Niba muri hoteli kandi arizo batworejemo na restaurant ngo na moteri naho atari shyashya. None ukara n'ubushobozi bw'umunyarwanda. Ubundi uri umunyarwanda wemera kwitekera akajya mu myotsi agacumbeka, aba ufite ubwo bushobozi byategereza kuza kumubwiriza? Ntabwo byategereza kujya kumubwiriza kuko guteka biravuna, gutegura ibirori biravuna. Ntabwo rero abantu baba babyikoreye kubera ko ariyo mahitamo. Bazana za service, hari outside catering. Yego. Abana baza bambaye neza, basa neza, protokole zikishyurwa, bakakora utuntu twiza ukishyura. Twese niko twakabaye tubyifuza, ariko ntabwo twese ariko tubishoboye. Nose gukora ubukwe butarimo agapfundikiye ubundi na amahitamo. Ntabwo ari amahitamo. Reka rero wenda nuko mpereye mu micongo, ariko wabyumvise aho aho nateye ibuye. Ubu ngubu muri iki gihe tumaze kubona Lavrov avuye i Burundi agasiga avuze yuko Ukraine itera inkunga umutwe wa M23 ndetse akavuga ko bawufasha guhungabanya. No kuvuga ngo mu magambo make ya Lavrov nyina arashinja M23 guhungabanya umutekano akari agace. Ariko nanone impamvu mbigarutse no kugira ngo turebe araganisha hehe Uburundi turabubona buhagaze hehe. N'ubwo bwose bataduhishe, ejo bundi hari intumwa zo muri C64 zari ziturutse mu baopoza ba Kinshasa bari muri ba Martin Fayulu nabo Kiliziya Gatolika n'abandi, ba Denise Sanga n'abandi ba Kabund n'abandi bagiye batandukanye. Yego. Reka umfashe gusobanukirwa niki kiri kuba ko mbona imbaraga bashyiramo zitandukanye n'umusaruro tubona kuri tele. Nibwo MRDP twirwaneho
iri kugira akabaraga kandi mu gihe twebwe tubona ahubwo ibikorwa n'amagambo ku ruhande rwa koalisiyo ya FRDC ariko byakabaye bikomeye byajyana na za mvugo nari maze kuvuga z'umukuru w'igihugu avuga ati muhumure kabisa mu kanya gatoya mu gihe kitarambiranye ndaza kubasubiza imijyi yacu. Ibi bintu birahurira na realite. Wari uvuze ku mukino wa Portugal na Congo, ikipe zombi zanganyije igitego 1-1, wari umukino wa mbere w'igikombe cy'isi wa Congo ubu kuri iyi nshuro, aho yatangaje ko Bukavu ndetse na Goma bigomba kwisubizwa cyangwa se bigasubizwa mu butegetsi bwa Kinshasa. Ariko urebye muri rusange ikintu cyari cyaragoye AFC 23 nko muri aya mezi ya mbere ya 2026 ni ibitero bya drone by'igisirikare cya Congo FARDC n'abacancuro bafatanya, ubwo ni ryahuriro muri ngabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'ingabo za Congo Kinshasa, FARDC babandi barinda Kisekedi bita Hibu, hari n'irindi tsinda nabonye bita ngo Sepanwar. Abo bose n'ubundi icyo bari baratsindishije AFC 23 mu bitero biheruka ni bitero bya drone. Yego. Ni nabyo bya superiorité aérienne niyo yari yarabakubise rwose. Mperuka tuvuga ngo Eric Prince ngo ari kubigiramo uruhare ariko niba yararengeye hehe. Yaje kubamo diplomasi ikomeye cyane arataha. Ava muri Kongo asubira iwabo. Avuye za Uvira 23 bafite ko bavuganye na ariko hari ibintu nanone nkomeza kwibazaho. Martin Fayulu mbere yuko ajya mu Burundi yego yaravuze ngo ibi bintu biri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umukino Perezida Paul Kagame w'u Rwanda afatanyijemo na Felix Tshisekedi Chilombo, ku buryo ni nko kuvuga ngo ibyo by'amasezerano yo kudusezeranya ngo bazadusubiza ngo Goma ngo na Bukavu ntabyemera, ntabwo ari byo nuko tujijisha. Ubyumva ute wowe? Uyu urebye Kisekedi ubona umeze nk'umuntu watuje watimaje, kubera ko urebye n'izo mvugo yavugaga muri uyu mukino w'igikombe cy'isi Portugal na Congo, ubundi yashakaga ko itariki 30 z'ukwa gatandatu zizagera igisirikare cya Congo FARDC nabo bafatanya muri rusange baramaze gufata Minembwe. Yego. Icyo gihe yari kubona iturufu yo kwifashisha ku itariki 30 z'ukwa gatandatu kuko yari isabukuru y'imyaka 60 n'ingahe n'itandatu Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze ibonye ubwigenge. Yego. Noneho icyo gihe rero yarazi yuko imbaraga zarashyizwe zose zarashyizwe mu Minembwe, wanaga ibitero byahabaga ibyo bya drone twavugaga byashagisha cyane AFC 23, wareba n'izindi imbaraga zose zashyizwaga muri Kivu y'Amajyepfo. Kwari kugira ngo byibuze mu mbwirwa ruhameye yerekana yuko hari turufu amaze kubona yanamuganisha Bukavu, akaba yavuga ati wenda nagoma byashoboka. Kubera ko byageze naho IMDP turi kuvuga na AFC 23 bisanga mu ruziga cyane cyane twirwanira muri iriya zone. Yego. Yarashyizwe mu nyuguti ya O. Yego. None mu nyuguti ya O nuvuga ngo nta karyango ko gusohokeramo kari gahari. Yego. Ariko noneho za mbaraga twavugaga ngo zagashe cyane iri huriro rya AFC 23 na twirwaneho turebye aho mu Minembwe, ntitwara no kuvuga na bya bitero byageze ni Goma. Mu gihe maze igenzura biriya bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Goma nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se bino bice bigenzurwa na AFC 23 nibwo byarashwemo ziriya drone zishe na wa mu Faransa kazi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero niba mu 23 yaravugaga ngo aho drone Kongo izigurira ntabwo ari izigura yonyine, natwe twazigura. Uribuka ko Oscar Barinda yigize kuvuga ko bari kuzivugutira umuti. Yego. Noneho urebye rero no kuba M23 natwirwana imbaraga bakoresheje mu kuva muri ya nyuguti ya O kugeza ubwo bahise bigarurira Mikenke, kugeza ubwo bahise birukankana FARDC bakayikura nabo bakorana bakayikura muri .0 bari barigaruye mu kwezi kwa gatatu. Bayimazemo amezi 4 kugeza amagingo aya ngaya bakavamo ntibicira aho ngaho bakabakurikira bashaka kubagera hehe Baraka. Kandi bageze Baraka bafashe Baraka, AFC 23 yafashe Baraka, ubwo FARDC babasigaranye kugenda Karemi. Bivuze ngo bavuye muri Kivu y'Amajyepfo binjiye mu ntara ya Tanganyika. Harya ubwo ni Tanganyika ariko buri no kugana Karemi ni umurwa mukuru wa Tanganyika. Yego. Yego. No kuvuga ngo rero icyo gihe waba maze kuva muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rumwe baguhinze winjiye muri Tanganyika, abandi baba basigaye ubwo ni babandi bari Uvira. Kandi Uvira nabo baba basigaye hagati no bameze nk'abari mu nyuguti ya U. Kubera yuko bangaba baba basigaye Uvira, ruguru turabizi ko hari mu 23 garuka za Bukavu. Yego. Hirya mu buryo bice bya .0 hirya na Minembwe haba hari mu 23 natwirwaneho. Baba bafite gusohokera binjira mu Burundi. Unyuze muri Tanganyika. Yego, n'ubundi unyuze hari Uvira kuri Kavimvira ugasubira mu Burundi. Kora ko niba
M23 imbaraga iri gukoresha, wabonye na za mvugo zazamutse muri kino cyumweru, bitakwira avuga ati minisitiri w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo, muve mu biro mujye ku rugamba, turasumbirijwe. Baraka ishobora kuba yafatwa. Noneho se Baraka baramutse bayifashe bakabahinda bageze Tanganyika, ubwo se basubiye inyuma bamwe nanone, urumva Uvira bataba basigayemo barizore. Uzangabo za FARDC isolma irumvikana. Kurikije uko ndi gushushanyisha karita uko uri kuyivuga, FARDC ntabwo yabihagaze neza, kuko urumva yaba ikikijwe n'umwanzi. Ibice hasigaye kwinjira mu Burundi gusa, ko n'ubundi bakoresheje Burundi n'ubushize cyagihe bakoresheje Burundi nka base no kwisuganya aho bisuganyiriza. Ariko nkanatekereza yuko M23 ko yifite akayihayiho ko kuba yakomeza n'ibyo bice. Uri buke itangazo ryababwiraga ngo kuva muri Uvira ryanababuzaga ariko gukomeza kujya muri za Karemi na za Baraka, kandi bo bari bafite ako kayihayiho. Ku buryo wanatekerezaga ko bakomeje kumanuka bakwisanga no mu ntara ya Tanganyika barayishakaga, urebye na ruguru Kisangani Chopo. Ariko unakomeje rego uhita wisanga mu matware yiriya hepfo kwa Kabira, Katanga kandi nayo turi mu minsi ishize bayishyize mu mwandiko. Ariko noneho urebye, ariko nanone nuko guceceka, kubera ko icyo gihe haje shishi itabona iri Uvira isubira inyuma. Ariko noneho na hano hashiyemo iminsi, yongeye imirwano imaze iminsi iba no kuba yarafashe Minembwe, ubu ngubu iri mu matware ya M23 natwirwaneho .0 kubinakomeza bya Baraka, bitakuri murasanzwe avuga amagambo akakaye wumva atarimo ibintu byo ntabaza nyinshi. Ariko noneho no kuba bitakwira yongera kuvuga ati minisitiri ijya ku Rwanda, ntabwo minisitiri w'ingabo ajya ku rugamba, ntabwo umugaba mukuru w'ingabo ajya ku rugamba. Urabona yuko no kuguceceka kw'iyo twakwita ko ari imiryango mpuzamahanga cyangwa se abo bagenga b'umwandiko muri rusange, ntacyo bari bongera kuvuga kuri M23 kandi barabizi ko kurwana kandi ijya mbere. Ikintu rero gitangaje no kumenya ngo iyo superiorité aérienne yahagaze soudainement. Pourquoi? Comment? Ni gute indege zitagira abapilote zarashize? Turabizi neza ko abashinwa bari hariya ari muri Kisangani bo operatinga za CH4 n'ubundi bwoko bwa drone nshyashya bazanye. Turabizi ko bazanyemo izindi drone z'abaturke n'abaturke bari kuzikoresha, abantu bo muri hariya muri Ukraine kwa Zelensky nabo bari hariya bari gukoresha za drone. Abo bantu bose bari gukora iki kugira ngo Minembwe .0 ifatwe, Minembwe bongere bayisubize? Ahubwo icyabayeho nuko M23 zambaraga zayitsindaga nawe yarazishatse. Izo drone turi kuvuga nayo irazifite uyu munsi kandi zo guhangana n'iza FARDC. Kubera ko hari yazengereje abantu muri bice bya Minembwe akubwira ko bayita Mweusi. Ako ka drone kagenda kaziherekeje aho ngaho, kagenda kaziherekeje aho ngaho, niko kazengereje izo drone. Nuvuga ngo zimwe ziza mu modoka zisa naho ziriho imisaraba. Urumva izo drone n'ubundi FARDC ifite. Niba M23 ivuga ngo aho ujya ku isoko natwe twajyayo, turazivugutira umuti. Urebye uyu munsi ni nk'aba abantu babiri ko nabonye muyaya ariko uvuga ati biraje n'ibimodoka bibizanye twabibonye. Nuko uvuga ngo rero urebye iturufu Repubulika Demokarasi ya Kongo yari imaze iminsi kubitisha AFC 23, uyu munsi nayo irayifite. Uvira irongera igwe mu maboko ya M23. Bizaterwa nuko abasirikare ba FARDC bahari bazakora reaction cyangwa se nibarwana. Kubera ko n'ubundi M23 n'ubundi wakwibaza ngo izo mbaraga yakoresheje, usiko ngo muri iyo nyuguti ya O twavugaga muri Minembwe yisanze nta n'ubundi buryo ifite bwo kuba yagerwaho uretse indege. Nabona duheruka kubona bagiye ejo bundi bari abayobozi bakuru ba FC 23 bwabyo n'ubwa mbere twari tubonye kuva bigarurira bino bice byombi Kivu zombi bagiye gusura abaturage mu Minembwe. Aho bundi urebye ibyo ngibyo byose byakozwe n'ihura AFC 23 no kuvuga ngo kugera imbaraga muri logistique mu bikoresho. Yego, kuko urumva bayishinjaga kubiri gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo. Yego, ariko se mu gihe uri guteba nubwo irahagarara ariko naho urebye zira drone yakubitishije Kinshasa, umwana uvuze ati muyaya yaratabaje. Ubona ko ariyo turufu yayifashije cyane muri rusange. Icyo wongeye kubaza uti se ko nibyo bindi Ambassadeur Matilda yavugaga bya coordination. Yego,
urumva nabyo bishobora kuba byabamo, ariko nanone n'umukuru w'igihugu yavuze ko kuva mu myaka 30 n'ingahe u Rwanda rumaze rwibohoye aribwo rufite amahoro ku mipaka, kubera ko AFC 23 umwanzi asa nkaho yamuhinze akaba ari kure y'u Rwanda. Yego, M23 yameze nka bouclier cyangwa se nk'ingabo ikingira u Rwanda. Ibyo ngibyo ni realite, kuko niba bafite hariya bashaka kuhasekiriza umwanzi wabo akaba yitwa FDLR ndetse na FARDC n'abandi bafatanya. Ariko nanone hari ikindi cyasobanura impamvu yo kongera agatuza, kongera imbaraga, kubera ko impuguke za Loni zose gusohora raporo igaragaza ko CRAP ni umutwe w'abasirikari badasanzwe ba FDLR bari kwegera amashyamba ya Virunga, bari kwegera imipaka y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo yamenase abantu bakomeza kuvuga ngo FDLR ngo ni urwitwazo. UN noneho igeze ku rwego rwo kuvuga iti uretse no kuba Kongo itarigeze irwanya FDLR nkuko yabyiyemeje mu masezerano yasinyiwe i Washington muri December 2025, ahubwo noneho bari kubaha ingufu no kubafasha kwegera cyane u Rwanda, bari kubafasha kwitoza mu myitozo imbere mu gihugu no hanze n'ibikoresho. Ni Burundi, yego, numvise se ngo no muri ya myitozo ngo ingabo z'u Burundi ngo zari zarananiwe kumanukira mu mitaka neza, ahita haza abakrapu n'abahibu. Oya n'ubundi no ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakwereka ko mu bantu barwana hagati ya AFC 23 na MDP twirwaneho harwana ingabo z'u Burundi, harwana FDLR, wenda na Wazalendo, kuko Wazalendo bo n'abantu ubwabyo baba benshi bameze nk'abasivili barwana nk'abiyahura. Ariko noneho mu buryo bw'intambara, mu buryo bwa tekinike, ni FDLR ni igisirikare cy'u Burundi. Yego, kuba rero izo mbaraga zose zarashyizwemo nabyo ntabwo umuntu yabura no kubihuza ubwabyo, ndetse no kwereka Kisekedi ko ibyo yavugaga byo kwisubiza Goma na Bukavu agomba gucira ko birura. Noneho iturufu ari gukoresha muri iyi minsi wavugaga ati se bimeze bite, ati Martin Fayulu aravuga ati nyamara ni umukino wari kudukina, ariko se imbaraga za Kisekedi bakomeje kongera abacancuro n'ubundi, ariko yakongera abacancuro yagira ni intambara nkeya kwisa abacancuro baba barwanya bagatanga umusaruro, kuko umucancuro ubundi afite principe yo kutarangiza akazi. Yego, abakeneye kwikiraka gikomeza. Kandi ikindi ntabyo aba yitayeho, nta mwene wabo uri bupfire muri iyo ntambara. Niyo mpamvu bakubwira ko n'abari abapfa benshi mu Minembwe na Kongo na hehe ni za drone nyine byohereza aho yishakiye. Yego, baba ari victime collaterale. Victime collaterale ni abantu bicwa mu ntambara atari bo bari bagenderewe. Yego, ariko ntabwo wavuga ngo nta kintu bikubwiye. Iyo uri umwene gihugu uravuga utari ko hari hatuyeyo bene wacu. Yego, hariya ni bene wacu bari gupfa. Urumva inzu nsenye cyangwa se inka ngiye kugira ni za bene wacu. ashobora no kubona utumva n'impamvu yo kubyohereza. Ariko umushinwa cyangwa se umukolombiye ukeneye no kohereza n'urwo rukoresho ngo mujye kugura urundi iwabo, nawe ari gukora ku kwezi ari guhembwa. Yego, ibyo byose rero wabihuza n'ubundi ukabona ko biba bigoye. Noneho ibyo kuvuga ko Kisekedi ashinjwa ko ari byo yumvikanye no mu burasirazuba bwa muri rusange, urebye n'ubundi rega ikimuraje muri ishinga muri iyi minsi no guhinduka ku itegeko nshinga. Wego n'ibitero yego biraba, bararwana muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru, ariko ubona ko asa nkaho yagabanyije amashagaga, kuko urareba byo yatangaza uretse aho ya profise kuri match ya Portugal na RDC akagira ibyo atangaza. Ariko se nyuma y'iyo match n'imbwirwaruhame yavuze ku munsi w'ubwigenge no kuba Minembwe yaratarayifata no kubungu bari kumeneshwa hafi kugera muri Tanganyika, wakubitiraho na bwa bwato bw'u Burundi bwaburi wirengero kugeza amagingo ya butarasobanuka ibyarwo, kandi bwo bwafashaga muri iriya Kivu y'Amajyepfo, kuko urabona ubwato bungana kuri bwa metero 20 kuri enye kuntu bwanganaga intwaro bwatwaraga n'izindi ramforo. Tukaba tubona muri iyi minsi kiri gukorwa ari ukongera abacancuro gusa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo kwa AFC 23 igiye kumara umwaka n'igice igenzura Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, abacancuro bakomeje kuza bose. Twavugaga ejo bundi mi raporo ya Loni yagaragaje n'abandi bacancuro bo muri El Salvador 300 baje. Yego, bahembwa hafi 2400 ku kwezi buri umwe. Yego,
noneho turabona abandi bacanshuro bandi bari kuza bariva mu Burundi abageze bagaragaye Tanganyika berekeza n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bajye gutanga ramforo bareko bakwisubiza bya bice bambuwe muri rusange kubera ko ikintu cyayigoye imbere na mbere gufatwa kuri ya point 0 yo bayifashe uba mu nzira zose wazifunze niho hantu hari strategique kubera ko ni ihuriro rihuriramo imihanda myinshi ubwo ngubwo yaba ujya Baraka ntabwo wabona inzira waba ujya mu Minembwe waba ujya garuka Uvira aho hantu hose baba bagufungiye amazi n'umuriro kongera kuyisubiza rero nyuma y'amezi 4 ikanakwirukanka kugeza ubwo na Baraka uvuga uti biragoye kongera kwitabaza abacanshuro kandi umucanshuro se wavuye Igoma agahambirizwa akagenda twabonye ibyo wari uvuze mu mwinjiro w'ikiganiro Uburusiya buvuga buti Ukraine iri gukorana na M23 twagaragaye n'abanya Ukraine bari kurwana kwa rwa FC M23 mu minsi ishize nibwo Jean Jacques guverineri wa Kinshasa ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo yavugaga ati M23 iri gukoresha n'abacanshuro b'Abafaransa bivuze ngo ku rundi ruhande nubwo Kisekedi azana abacanshuro ariko byamera nka za ntwaro abacanshuro naho bava n'intwaro zirahava kandi buri wese ajya mu kazi urabona yuko n'ubundi rero kurwana barakomeza gupezanya ibyo byo ntabwo twabitindaho cyane ko M23 imaze iminsi yikomanga mu gatuza ivuga yuko bagomba kubohora désormais bagomba kubohora igihugu yego ku ngoma ya Felix Tshisekedi cyane ko turi no mu nkubiri yo gushaka guhindura itegeko nshinga yego uretse ko aho ngaho bita bikugarukira kavuga atari ko wa mugani Martin Fayulu bashinja bya théâtre aba bari kuvuga ngo bakuraho Tshisekedi ushaka guhindura itegeko nshinga ntatubwira ingingo zose zahinduka muri iryo tegeko nshinga uretse ingingo ya 64 ariyo mpamvu nyine bavuga bati ashaka manda yego ariko buriya ntabwo itegeko nshinga rigomba guhinduka ku bivuga kuri manda gusa oya kubera ko bavuga ko itegeko nshinga ngo rya Kongo ngo nta kiza kirimo kandi rimaze imyaka 20 nari naryo ryamushyize ku butegetsi bugira kabiri akanarahira riryo agendeyeho ibyo rero bituma wakwibaza uti ese M23 ntabwo yakungukira mu ihinduka ry'itegeko nshinga ahubwo n'abavuga ko yazagarura iryo muri 90 gutyo ryo kuri Zaire ari naryo ritemeraga bino bice byo mu burasirazuba bwa Kongo hari abaturage ritemeraga nubwo ryemeraga ibice n'ibyacu ariko abaturage sa bacu turacyari muri dépôt des mesures aho abashyiraho amategeko mpuzamahanga ari nabo bayirengagiza nabo banayica nk'iri tegeko ribuza ryo muri 80 na kangahe ni ryo muri 89 ariko ryaje risa naho rishingiye kuri protocole yo muri Geneve n'ubundi yo muri 77 ibuza ikoreshwa ry'aba mercenaires cyangwa se abacanshuro mu ntambara ariko mu bihugu byarisinyeho ibihugu bikomeye burya ntabwo birimo ni ibihugu 40 ku isi yose gusa mu bihugu 190 bingahe wenda twabara binyamuryango bya Loni harimo 40 byonyine kandi muri ibyo 40 Kongo irimo muri ibyo 40 Kongo irimo noneho hari raporo nimwe dushingiye ku ibyo waruvuze by'amategeko mpuzamahanga hari igihe bavuga amategeko mpuzamahanga aho gukumva ni nk'amategeko yashyiriyeho ibihugu bikennye cyangwa se ibihugu wakwita insina ngufi kubera yuko uzasanga amategeko mpuzamahanga kwibaza ngo agira aho akora n'aho adakora kubera ko ibyo amategeko mpuzamahanga turebe nk'ibibazo by'umutekano muke n'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo azaza agira byo ashinja u Rwanda rwose rwifatirwa ku gahanga mu raporo atandukanye ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo nta namwe wumva raporo ibashinja gukoresha abacanshuro niyo babivuzeho nta nkurikizi yashobora kubivuga no mu murongo umwe handi bafashe amapaje 10 yego noneho kibaza no kubivugaho nta nkurikizi kubera ko izi zose wakwibaza niba ari impumyi ariko se nanone abo bacanshuro niba turuka iwabo amafaranga bari gukorera ntajya mu bihugu byabo izo company z'abacanshuro ni company ziba zizanditswe mu bihugu by'iwabo zinatanga imisoro nuvuga ngo uyu mucanshuro turi kubona yaba ari umufaransa yaba ari umubirigi yaba wo muri El Salvador yaba ari mu Romania nubundi azajyana amahahi wa hehe mu gihugu reka tuve ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko nubundi tuzakomeza tubiheregete neza ariko iyo turebye dusanga ibyo twita objectif
zumvikanaga mu mvugo z'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta na kimwe kiri guhura n'ibyo yemereye yasezeranyije abaturage, ariko ni umuntu dusanzwe tumenyereyeho izo mvugo kuko yiyamamariza manda ya kabiri yabasezeranyaga ko azarasa i Kigali atarinze kwinjira no mu Rwanda. Sanze ngo baramubeshya afite igisirikare kiri aho ngaho ubanza nka kimwe cyo muri Afurika y'Epfo, Marema yavuze ko kitarinda n'umurima w'amashu, ariko ubu ngubu ubona ko atujemo afite ibintu bibanga asa nkaho yemerewe. Ku ruhande rumwe nawe avuga ati mpazi ibi bariya banyemereye ibi nanjye mbemereye ibi. Yego birasa naho ari uko bimeze. Hanyuma mu dukundire twerekeze ijisho ryacu no mu burasirazuba bwo hagati. Yego uburasirazuba bwo hagati haravugwa n'ubundi intambara. Ejo twabwiraga kuri frappe ya kane ya gatatu, ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gukubita bwa kane, n'ubundi aho bakubita ntihahinduka, ni muri birwa bya Kashem, bagakubita hariya Bandera Base, niho hari ibirindiro bikomeye bihagurukiraho amadrone, niho hari ibirindiro biba birimo za batterie anti-aérien. Iyo tuvuze batterie anti-aérien ni za système d'interception zo kwirinda mu kirere, ariko banafiteyo amaradari abakoresha bagenzura kari agace. Yego niho rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibanda iyo zigiye gukora amafrappe yabo ari chirurgicale cyangwa se clinical cyane. hari ibyo twita clinical strikes, ni nko gukubita mu gihorihori. Yego urumva. Ariko buri uko bibaye n'abanya-Irani bafite ukundi kuntu babigenza. Trump yarahiye ko intambara noneho igiye gufata indi sura, cyane ko atakizerera mu by'ibiganiro, ndetse yashyizeho na gahunda yo kugenzura umuhora wa Hormuz nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nabo bazajya bishyuza amahoro yo kuhanyura, niko abyifuza. Si ubwa mbere agaragaje aka kayihayiho, ndetse yemwe we amagambo amwe ajya amucika akavuga ngo they cannot have 500 millions per day, keretse tutakiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bumvise Irani nayo ishaka kuzajya yishyuza. Irani ntabwo yajyaga yishyuza normalement mbere y'iyi ntambara, mbere yo mu kwezi kwa kabiri ntabwo yajyaga yishyuza. Ibi byose yabitewe na Amerika. Yego, ariko Amerika iri kuvuga yuko nayo ku mutahe izajya ifataho 20%. Ibintu noneho urumva si na peteroli gusa, noneho iravuga ngo buri gicuruzwa cyose. Yego urumva twabonye ko ifumbire 1/3 ifumbire mvaruganda ikoreshwa hirya no hino ku isi, 1/3 kinyura muri amuhora Hormuz. Noneho ibaze iyo fumbire noneho ugiye utwaraho 20% by'agaciro igicuruzwa kinyuzwemo aho ngaho. Reba ibyo bikomoka kuri peteroli noneho nanone bifatiye runini isi kuri 20%. Ubwo bivuze ngo ni 1/5 n'ubundi ho. Yego noneho ukibaza ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya kugaba bino bitero ntabwo yavugaga izi ngingo z'uyu munsi. Uretse mu minsi ishize Trump ngo yagize kuvuga ngo rega dushaka ngo uko twabonye ya peteroli yo muri Venezuela dushaka na peteroli na gaze bya Iran, ariko noneho igashinja Iran ngo igiye kwishyuza. Ariko noneho ubu ngubu nivuga iti tugomba kugenzura umuhora wa Hormuz tukawubera umurinzi, tukanishyuza n'uwari we wese unyuzemo 20% by'agaciro bw'igicuruzwa nyujijemo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabizi neza ko bafite puissance militaire ya mbere ku isi, nibo bantu bafite igisirikare cya mbere gikomeye ku isi. Ariko ibyo bakoze ibwo bashyiragaho blockade ya mbere, ni ukuvuga ngo gufunga umuhora no kwemerera ubwato ko buhanyura ku bushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse kuba barabivuze ntabwo bashoboye kubishyira mu bikorwa. Yego hari ibyitwa de navire moustique utwato dutoya tw'abanya-Irani basigaye bakoresha hariya muri Strait of Hormuz, mu nkomane ya Hormuz. Twababujije amahwemo mu gihe Trump we yavugaga ko puissance navale yose y'abanya-Irani ngo iri mu nyanja hasi. Yego ni ukuvuga ngo barayishyinguye. Baravuze ngo izo kure au fond de l'océan. Ibi bintu Trump atinyuka gute kubivuga, abizi neza ko twamushyize ku munzani mu gihe cy'amezi 6
nako cy'amezi 4 ashize asatira 5. yego urumva tukaba twarabibonye ko imvugo zabo ziremereye kurusha ibyo bakora kuri tele. Yego bararasa ariko ntabwo baratuma Iran imanika amaboko. Iran ikomeye cyangwa ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziregeza? Ni resistance ya Iran yongeye kwerekana impamvu yo gutsinda urugamba cyangwa intambara. Kora kurebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bino bitera ijya kwiga ku 28 ntabwo ari yiteze ko izagera mu mezi nk'aya ngaya turi kuvuga 5 ikirwana. Kubera yuko yarazi ko hari uko yagiye muri Venezuela bigahita bimukundira special operation wa mugani we akagenda agahita ashimuta president n'umugore we kugeza na magingo yanga utamenya ngo no mu butabera byandi wavugaga n'aya mategeko mpuzamahanga ngo bimeze bite. Noneho kuba Iran yararwanye numva bahoze bafite ubwami, abantu bahoze bafite ubwami rero kuba bamaze imyaka no 47 biteguye ko byari kuba kuva 79 ubutegetsi bwa Yatora bwari bumaze bufashwe n'ubundi nabo bakibuyoboye bari bazi yuko umwanzi n'ubundi wa mbere afite Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None no kugira iturufu y'ubumwe bw'abaturage kubwa Ahmadinejad niba ubyibuka neza ni umwe mu bantu bavuganaga ijinyori akabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse ko yatunguranye ajya gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu banya-Iran bagiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state visit. Rero ce sont des ennemis jurés. Yego rwose. Hanyuma rero kuba bafatwa nk'abanzi ku mpande zombi ariko Iran ikagira indi turufu yo kuvuga ngo ubumwe bw'abaturage bayo. Uzarebe niyo mabaruwa yayo ari gushimira mbere na mbere bashimira ubumwe bw'abaturage bagashimira n'abasirikare babo b'intwari. Nuvuga ngo urebye kubera ko nk'ibyo bavugaga by'amategeko mpuzamahanga Amerika ibishinja ngo ibindi bihugu guhonyora uburenganzira bwa muntu no kutagira demokrasi. Wabonye ikusanya makuru ryakozwe n'ibinyamakuru bitandukanye muri Iran rigaragaza abantu bagiye gushyingura aho zari umuyobozi w'ikirengo wabo Yatora kuri hagati ya miliyoni 41 na miliyoni 43. Yego urumva ibintu bitandukanye n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugaga ngo ubutegetsi ngo ntibukunzwe n'abaturage. None se ubutegetsi bari abaturage ko babonaga nawe mu mihanda wabonaga ari abantu baba bakuruwe ku ngufu. Oya uretse umuntu yakukura ku ngufu akakuzana n'amarangamutima yo kubabara no kurira no kuzana ibyapa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo baravuze ngo na amarira y'ingona ngo nabantu babishyuwe ngo barira. Amarira y'ingona ubwo buri ugize amahirwe umuntu yarira kuriya kuko mbona ntacyo yabatwaye. Kubera ko rebye ushize mu mibare miliyoni 90 zituye z'abanya-Iran 43 zaje gushyingura urumva ni nka 40 kw'ijana. Birabyongera kugaragaza ko abanya-Iran na bya nitubwirwa ngo nta demokrasi iriyo mu butegetsi bw'igitugu. Wabonye nka wa musaza wamubitse w'umunyamakuru kuri televiziyo. Yego reba yaraje arasoma bura basanga ari bari bahisemo mu bantu baragerageza gutsinda amaranga mutima ariko yagezemo hagati biranga ararira. None si wakwibaza ngo abandi bo byari bimeze biti byanze bikunze ni ya propaganda mu bihugu byo mu Burengerazuba na Amerika, ariko bikagaragaza ko iyi ntambara kuyitsinda kwa Iran cyangwa se no kugira kuri resistance kugeza uyu munsi ni za mbaraga zo kwitegura by'igihe kirekire ivuga ngo turahora twiteguye uwo ari we wese, ndetse no kuvuga ngo turashyira hamwe n'izo mbaraga zacu turarwanira kubaho. Uzasanga abantu bose barwanaga gutyo mu ntambara zo hirya no hino mu isi, umuntu urwanira kubaho kandi nawe ufite n'impamvu yo kurwana, kuko kugeza amagingo aya ngayo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukubwiye mu buryo butomoye impamvu ituma irwana intambara birahindagurika. Mario Nofari yavuze ngo amakompanyi mpuzamahanga asanzwe akora ubwikorezi bw'ibitoro ntabwo bumva, uretse ko batanizeye ko ibyo bintu Trump ari kuvuga bizabaho, ariko ni nkaho bakuvuze ngo nanabishyiraho ntituzabyubaha, ntabwo tuzishyura. Ubundi zarahishyuza nkandi ya mategeko mpuzamahanga twavugaga, ubundi babaye arabene ayo mazi tuvuge yuko ari amazi mpuzamahanga, ariko amategeko agenga by'amazi uretse exceptions zishobora kubaho kuri Strait of Hormuz kubera ko ari ahantu hatoya hakorwa n'ibihugu hashobora gukoreshwa n'ibihugu byinshi cyangwa se n'amato mpuzamahanga, ariko ubundi tugiye mu by'imetero mu gutera imetero kuvuga ngo amazi yitwa y'igihugu iyo ageze mu birometero bingahe. Icyiciro cya mbere kivuga exclusive water y'igihugu, amazi y'igihugu aba yarenze already ibirometero
30 ibirometero 3000. yego urumva muri Hormuz hariya nta birimo yego nizinga urumva bisobanuye ko buriya butaka nubwo biriya nkomane ni ya Oman ni ya Iran nibo bakabigizeho uburenganzira wenda bakatugirira impuhwe ntibashyireho amananiza yo kuhanyura ariko there is no way Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuza guclaiminga responsibility na rights zo kwishyuza ikintu na kimwe hariya. No mu minsi ishize urabyibuka ko Irani yasabye Oman ko bagirana ibiganiro kugira ngo bagire aho bahuriza ku ikoreshwa ry'umuhora wa Hormuz. Ahubwo ni Oman yari yabatumiye Oman yari yabatumiye ariko bo bakayishinja ko Oman ijye batererana n'ubundi bamubo barasheho n'ubundi nayo yarashweho kandi bari mu biganiro by'ubufatanye. Ni ukuvuga ngo urebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika irareba igasanga hari ahantu hari amahirwe mu buryo faranga kandi n'ubundi Irani turebye Irani, Venezuela na Libya nibyo bihugu bitatu ku isi bifite petroli itaratunganywa ku isi kurusha ibindi. Buri ugiye kureba reserve niyo ya kabiri yego nyuma ya Venezuela ni abanya Irani nibo ba kabiri. Libya nubwo yashegeshwe ariko nayo iracyafite iyo petroli yego. No muri Libya n'amafaranga ibiguru ugiye kurebaho naho usanga bimeze nk'ubuntu iyo ushize mu yiwanyu urebye no ko bayigurisha kandi ari yandiko Leta ya mbere. Wareba rero Amerika na biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ubwabyo bifatanya nayo cyangwa se igaba ibitero ari naho ashyize ibyo birindiro bya gisirikare. Ntekereza ko biriya bihugu nabyo bwabyo kubyemera ko biremera bigatega Amerika ikayora ayo mafaranga hariya na Iran ikabyemera na Oman ikabyemera birasaba indi ntambara. Gusaba indi ntambara. Ubu ngubu ikindi kibazwa no kuvuga ngo ese noneho kugucika kw'amasezerano ntabwo byaba byihishwe inyuma na Israel cyane ko Israel yari yavuze ati amasezerano ni fake ni ubugambanyi kuri twebwe ngo Trump yagambaniye Israel. Yego. Nuvuga ngo nabyo umuntu yabivuga muri uwo mujyo ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel baba bafite ibyo bumvikanye bakaza gusa nk'abishwanisha nyuma kugira ngo bagaragaze ko ibintu bimeze nabi. Yego. Israel niyo yagabye ibitero ku 28 z'ukwa kabiri. Amerika niyo yasinye amasezerano. Usubwo abantu ntacyo bapfana. Ibitero byabaye mu kwa gatandatu mwaka ushize by'iminsi 12 byaragabwe na Israel. Amerika niyo yasabye ko bihagarara. Abantu bwabyo no kuvuga ngo urebye Iran muri ari amasezerano n'ubundi yasimwe ku ya 17 kwezi gushize n'ubundi amezi abiragiye ukwezi kugiye gushira nta kintu cyari cyagerwaho no mu rusange. Muri zangingo 14 zose kuko ni ya mbere yo kubaho ubusigiro bw'ibihugu byombi nta muntu ugomba kugaba ibitero kuwundi ni nawe yapfuye ntago babyubahirije. None kandi ari wo mutima ingingo ya mbere. Nabonye Garibafu yafashe ijambo aravuga ati twebwe muratuzi n'ubundi twari twaranze kujya kunegosiya kubera yuko tutari twizeye umuntu tunegosiya wasanzwe aduhemukira bwa mbere aturashe turi Geneve turi kuganira yego twari twamuteguje yuko noneho ngubu nta mikino tujemo arasaba no mu cyunamo mu kiriyo ariko buri gihe niwe wica amategeko. Ikindi kandi nabonye abahuti muri Yemen bikoze mu mitana barasa no muri Saudi Arabia. Ibintu bisobanuye iki? Saudi Arabia urumva nanone Irani nibyaye ndivuga ngo nanjye ndagukubita nkukubitishije n'abandi. Nubwa mbere guturuka muri 2022 imyaka ine yarishize abahuti batiyenza kuri Saudi Arabia ariko ubu ngubu bongeye barasa ku butaka bwa Arabia Saudite. Arabia Saudite nayo ifite ikibazo muri iyi minsi. Oya yarashegeshwe cyane nayo kuko muri bya bihugu twanavuze na Irani yarashe no kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi bari bagiranye n'amasezerano yo kutongera kurasanya yo kuva ku ya 4 z'ukwa 5 uziko yanatanze n'amafaranga y'ikiguzi cyabyo. Ariko noneho ntabwo Irani yavuga ngo twarumvikanye umwanzi ari gukomeza kuyikubita avuye yongwe mureke. Aba bahuti bo urumva abari bateje ikibazo ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe na Israel muri iyi minsi ni Hamas na Hezbollah. Yego. None hiyongiyemo n'abahuti muri rusange. Ni nko kuvuga ngo Irani noneho ishaka no kuba yanakwinjira mu ntambara mu buryo bundi bwo guzana na ya maboko yayo bayishinja kuba ikoresha hanze ariko noneho era nayakoresha irwana no mu burasirazuba bwo hagati muri rusange. N'urufunguzo rwo kugira ngo nari amakimbirane anarangire mbona na biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bigomba kugiramo ijambo. Yego. Kuko ni nabyo biri kugerwaho n'ingaruka n'imirwano. Eze ntabwo wibuka ko hari ibintu Trump yavuze baramuseka ahita noneho yigira nkaho atanabivuze ariko uvuga ngo ibihugu byose byo muri kariya gace bigomba kwemera kujya mu masezerano ya Abraham Accord.
urakibuka icyo kintu? yego. ubu se baracyabivuga oya muri baryumye. negosiyasiyo? wumvise wigeze wumva bongera kubivuga? oya nabo uko biri kose uko ugenda ubibona no kuba Katari n'ubu ngubu Katari nawe yarashweho kandi Katari isa nkaho yinjiyemo mu buryo bw'ubuhuza, yego, kuko hari n'ibiganiro byabaga birimo Pakistan na Katari nk'abahuza. noneho no kuba nayo yongera ikaraswaho na bya bitero Trump yagiye asubika ni nko kugaragaza ngo intambara idakomeza ariko nitwe turi kuba victime, kuko nta muturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kuraswa uretse abasirikare bari ku rugamba hariya kandi barahiye kuzitangira igihugu. ariko bararasa hari ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo muri Base, ariko bararasa n'abaturage, bararasa n'ibikorwa remezo bya Arabia Saudite, ibya Qatar, ibya Bahrain, Jordania. ni ukuvuga ngo mu gihe nabo batararambirwa, yego, mubabwire Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati turarambiwe, turananiwe, iyi ntambara izakomeza kubaho kandi nibyo Irani ihora ibasaba ngo mureke twikemure ibibazo byacu by'abantu bo mu burasirazuba bwo hagati kandi dusanzwe turi inshuti. yego. muri Arabia Saudite bamiriranyije cyane ko bari kuvuga bati misile balistike y'abahuti. abahuti ubundi bagira misile balistike gute? ubwo ziba zivuye muri Irani zikarasirwa muri Yemen. yego. bavuze bati twakiburijemo, cyari kiri kujya mu majyepfo y'igihugu ariko nta kintu cyatwaye. ariko ntabwo bisobanuye ko kuvogera ubusugire bw'igihugu cya Saudi Arabia byo byabayeho. kandi MBS cyangwa se Mohammed bin Salman ni umuntu nawe iyo yinjiye mu bintu utapfa kumenya ko ukuntu ari bubyinjiremo. gusa muri iyi ntambara yaracecetse, ntabwo abantu uko bamuzi nuko yagiye yishora mu ntambara, yigeze kwiyahura kuri Irani iramukoma. yego. aratuza arapowa. ubu ngubu ashobora kuba avuga ati kuri Irani mujye mugenda gake, kuko afite ukuntu yari amaze kwifata nk'umuntu ukomeye muri kariya gace. iyi ntambara ari kwanga ko ishobora kumwanduriza isura nk'umuntu w'umunyantege nkeya. ayinjiyemo byamubaho, aririnda kuyinjiramo kugira ngo Irani itamusuzugura. harimo kwifata cyane. si uko atarasa, ariko byasiga biri no mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. intwaro zose bazigura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi amafaranga menshi, kandi iranakeneye muri iki gihe. yego. uribuka mu gihe cy'urupfu rwa Jamal Khashoggi? yego. umunyamakuru witwaga Jamal Khashoggi wakundaga gukritika ubwami bwa Riyadh. hanyuma baza kumwica mu rupfu rudasobanutse, rumeze nk'urwateguwe. yinjiye muri hoteli ntiyasohokamo, urumva. hanyuma za Human Rights Watch, imiryango n'ibiki byose birasakuza, bagera aho basakuza ngo Reporters Sans Frontières, abanyamakuru ngo batagira umupaka. urumva. hanyuma Donald Trump baramubwira bati ariko uri gusinyana amasezerano n'umuntu ufite amaraso mu biganza. aravuga ngo agiye koherezayo ngo CIA yikorera iperereza. CIA ije ikora raporo iramubwira ati biragaragara ko umuntu bamunanguye. urumva cyane. ahita avuga ati fuck the reports. ibyo raporo zanyu ntabwo ari izo mubikura aho ngaho. kubera icyo gihe yari agiye kugura intwaro za miliyari zigera kuri 11. ni ukuvuga ngo bareba inyungu. ni narwo rugisinduka aheruka kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. yaragiye agura indege, agura ibiki n'ibiki, ni ukwishyura cya kiguzi cya raporo. urumva aravuga ati ntabwo nshobora, ariko Trump ni we avugisha ukuri, ntabwo raporo idasobanutse ishobora kunyicira diru ya miliyari 10 na zingahe. umucuruzi. yego. so abo bantu rero bari kwanga kurisika ko izo ntwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika rega buriya nazo zungukira kimwe na Israel. gucuruza intwaro. nimurasana na Irani biraza kudufasha, biraza no kudufasha. umwanzi wacu witwa Irani muraba muri kudufasha kumuca intege, ariko tunabona amafaranga. namwe mugaruke kutuguraho izindi ntwaro. urumva. hanyuma turi no gufasha Israel kuzagumayo ifite ishema ijambo ijunja muri aka karere. kuko nicyo kintu barashaka kubaka ubwami bwa Israel. Leta ya Israel yagiye ikoresha ikazajya irasa muri Arabia Saudite, igahita ibabwira iti nyabuneka murebe Irani iri kubarasaho. yego. ariko bajya kureba bagasanga si Irani yarashe, hari harashe Israel. yego. bakaba bati kumbe ni mwebwe muri kuturasa mukabeshyera Irani. ibyo bintu biraba kenshi kuko Israel irasa naho ifite inyungu mu gutuma muri biriya bihugu byose igizi ko gifite ububiko
bwakirengera mu by'ibikoresho bya gisirikare yego gikoreho cyangwa se babusenye cyangwa se bagire gute kugira ngo intambara izarangire. ari Iran yarashengabaye, Saudi Arabia yarashengabaye, yego aba Emirate Arabi nibo baba bibereye muri business, ntabwo ari menace ya hatari. Jordania, yego Kuwait, Bahrain, byagera kuri Turukiya bigahita bikubitana n'urutare bashyira ibirenge hasi. Wabonye n'impano yabahaye. Yego nuvuga ngo ubundi urebye bino mu burasirazuba bwo hagati ya Amerika na Israel na Iran, mu gihe nta ruhande rwe rwemeza urundi mu buryo bwa gisirikare, biragoye ko umwuka mubi w'intambara uzarangira. Niko byifashe. Reka tubitega amaso turebe ese Irani irakora iki ku byitwa blocade, kubera ko bo baravuga bati umuhora twarawufunze. Hari buriya imihora ibiri niba ariko nabyita, nubwo bwose Irani ifunga hariya muri Strait of Hormuz cyangwa se mu nkomane za Hormuz, n'ubundi amato menshi anyura muri Hormuz birangira kase n'ubundi ashaka kuza muri Mediterane akanyura neza mu kigobe cya Eden, aho ni imbibi neza na Yemen. Yemen mu bwatsi bw'abahuti. Ni ukuvuga ngo Iran isa nkaho n'ubundi yabyizeho, ushobora no kuza kubakubitira noneho mugiye gusohoka kuri destination yanyu. Ibakubitira hombi. Leta z'ubumwe za Amerika mu gihe zabarusha imbaraga hariya bakohereza imbaraga nyinshi ku bahuti kugira ngo bwa bwato bwarenzaho babwihimurireho muri Eden. Yego. Urumva rero ko ni ibintu bishobora kuzafata indi sura. Ikibazo gikomeye dukomeza kubona ubu ngubu ibiciro bya peteroli byahise bizamukaho amadolari 9 biva kuri 70 byari byasubiye uko byari bimeze mbere ya 28 z'ukwa kabiri mbere y'ibitero, ariko ubu yari amadolari 70 none yabaye 79 kuri no bitero byo muri kino cyumweru gishize n'ibingibi bikomeje muri rusange. None uravuga ngo dushobora no kwisangana none twongeye kugera mu ijana. Birashoboka. Reka dukomeze tubikurikirane. Gusa Donald Trump ari kujyana hehe isura ye n'imvuga isura ye, ni ukuvuga ngo uko ashimwa na rubanda. Turi muri sondage dusatira n'igihe cyo gukora amatora, ibyo bita midterm elections, kugira ngo barebe abanyamerika ese bamugiriye icyizere, baracyamufitiye icyizere, byifashe bite, nizihe ngaruka zishobora kubaho ziturutse kuri ibi byemezo ari gufata, cyane ko no muri Leta z'Ubumwe za Amerika nabo ibiciro by'imibereho biri kuzamuka, ibituma badakomeza kumureba neza. Baramushinja ko yinjijwe mu ntambara na ya Israeli kamusigayo nkaho handi bavuga ngo aho watinye uhatuma ntavuze. Nyuma rero ubwo zivuze ngo ntabwo kivuze nabyo bihinduka ikindi. Urumva mbuze ukuntu mbivuga ababyumva barabyumva. Donald Trump mu mayira abiri mu gutinya yuko n'ubundi imanza zishabikiye kuri Epstein file zishobora kugaruka zikamuhanta cyangwa se zikamutera nk'imizimu. Ibyo byose nibyo bamwe bibaza mu kuba akomeza kwihambira kuri iyi ntambara, cyane ko yari yarahisemo inzira y'amahoro, ariko abanyayisiraheli bakomeza kumubwira ko ayo mahoro batayakeneye, baba ari bo batumye asubira mu ntambara. Tuzabibasobanurira mu bindi biganiro byacu by'ahazaza.